بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دارس تي في بلوندا هريها بيفرنا مرحبا. مي وقت مي بدل كلني دارس تي في عنا خطبة إنجي program مي program كي كم عادي تدوه جري أقدر باغا دارس تي في دكا program مي program ಗೆ مقصد كي ಹುಕುರ್ದೋಗೆ ಹುತುಬಾಗ ಬೆಲುಂತೆರಿಂಗೆ ಉಫೆದಿಫ ಸುವಾಲ್ತಕ ಜವಾಬುದಿ ಎ ಸುವಾಲ್ತಕ ಮಿ ಹುತುಬಾಗ ದಿಕ್ಕಿ ವಾಹಕ ಹುತುಬಾಯಿ ರಂಗಳು ಫಿಲಾವಳೆ ಲಿಬಿಗತು ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ ಮಿರೇವೆಸ್ ಮಿ ಬದ್ದಲ್ ಕೊಲ್ಲನಿ ಶೇಖ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಹಲೀಮ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ಶೇಖ್. ವಅಲೈಕುಂ ಸಲಾಮ್. ಶೇಖ್ ಮಿ ನಿಮಿದಿಯ ಹುತುಬಾಗ ಹುಕುರ್ದೋ ಹುತುಬಾಗ ದೆಕ್ಕವುನಿ ಹಿಫ್ಜು ಕುರುಮ್ಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮುಕಮುಗೆ ವಾಹಕ ಅಸ್ಲು ಹಿಫ್ಸು ಕುರುಮುಗೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾರ ಮಿ ದಕ್ಕನಿ ಕುರ್ಆನ್ಗೆ ವಾಹಕ ಕುರ್ಆನ್ ನಕಿ ಕೊಬಾದ್ ಮಿ ರಂಗಳ ಏಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮ ಅದೆ ಕಿರಿತ್ ಕುರ್ಆನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಇಲಾಹುಗೆ ಲುಬೈತ್ ನಬಿಯ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಚ್ಚ ಬಾವಾಲೆವಿ ಇಲಾಹುಗೆ ಕಲಾಂ ಫುಳು ಐ ಸೂರತುಲ್ ಫಾತಿಹಾ ಇಂಫೆಶೆ ಸೂರತುನ್ ನಾಸಿಗೆ ನಿಯಲನ್ ನಿಮೆ ಮುಅಜಿಜಾತ್ ಕಮುಗ الله سبحانه وتعالى لبا فوا إلهه كلام فلي بني إيج معنى كي أي مي إله سبحانه وتعالى واهك لون من بهم كم بناك من بهروين بناك من أي إله سبحانه وتعالى مي واهك كلام معنى كي واهك جبريل عليه السلام يبي يما أي مخلوق إنه إله سبحانه هدوا فوا خلق تكون كره مخلوق إنه قرآنك يرعون بس من فايدة واحد أذكر مي به أدي به فدي يقول الله تعالى مي جبريل عليه السلام يبي إله كلام فلو جبريل عليه السلام يبي ما كله فان وداعن نبي صلى الله عليه وسلم جهيبولا بابا لبي كلام فلو مكيني كيرت قرآن أي علون منج دستور علون من يا إنسان مول إنسانية مي هون ديرولن جه كت إنسان ديرولن جه ما يقولون مي قانون كموج قواعد تك كموج مجمل كتج قرآن بابا لبي إيه تفسيره مي أنني مي نبي صلى الله عليه وسلم حديث فرته إما كيرت قرآنه هناني آمغتك جملة واحدة إيه شرح مي أنني نبي صلى الله عليه وسلم حديث تبقى كتب بداركم سالك بلنا نماذج واحد بلنا مهم يباهك كم بلما سالك كيرت قرآنه مي أنني نماذج قائم كراش مي هندونا دوالوج ديرو هندونا كلا مي نيمة كلوجا نماذج قائم كرمه ميكاد واحدة كم هناني إيه تفصيل تكن هوري ನಮಾದುಗೆ ಮೀ ನಮಾದುಗೆ ನಂತಕೆನ್ನು ಹೊರೆ ರಕ್ವೆತ್ತೋಗ ಅದತಕೆನ್ನು ಹೊರೆ ಕಿಯಾನೆಚ್ಚನ್ನು ಹೊರೆ ಮೇರಿಯ ತಫ್ಸೀಲ್ ತಕೆ ಮಿ ಲಿಬೆನಿ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಸುನ್ನತು ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಸುನ್ನತು ಹೇ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಮಚ್ಚ ಮಿ ಬಾವಾಲೆ ವಿ ಕಲಾಂ ಫುಲ್ ಮಿ ಅಳುನ ಕಿರಿತ್ ಕುರ್ಆನ್ ಮಿ ಕಿನಿ ದೆಂ ಯಾ ಅಕು ಗಹ ಮೇಗ ಶರಹ ಐ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗೆ ಹದೀಸ್ ತೇವೆ ಸಮ ಮಿ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಆಲಾ ಇವಾಫ وحي أيها مي نبي صلى الله عليه وسلم عمل لفلو مي هوا نفس الدكة في الواقع كأنه ميك دين مي هكردو هتباغا مولمس دكي يعني هيتدسكرومගේ مهم كما بهغت ගුරුවන් හිතදස්කරුමු ලිබේ ෆෑදතකි කොබහ මස්තු කිරිත් කුර්ආන් හිතදස්කරුමු ලිබේ ෆෑදත දෙගොතක දෙවත්තරගේ ෆෑදා උන්නාන කොම්ම ගොතෙබ්බස් إكما كي دنيا فادة بسين هم كيرت قرآن الليبان هم يأخذ أخرى بفادة أي الليبان ألقون المهم واني أخرى بفادات ألقون المهم واني أخرى بفادات النبي صلى الله عليه وسلم بيان كربا في مي كيرت قرآن وجا أهل وريايا شفاعة تريوان اتشكموجا قيام الدوهجا قرآن أناني ألقون بيسنا لما قيام الدوهكي أي مي إدوه جبيروير كما هدي مي كم ميه بس ميه نفسه إكاني سلامك كرمان إدوه إدوه السين ميها أنا قدرنا فيلا مي أم بميها يا فيلا أخونا فيلا دوا دوهني
adi mujrimun khasagotega kubberin emihunge darinna mi gaattimaage mihun fidiyegge gotuga diifaves narakan salaamevuma edohun edene ehaves nurakkaatirikan bodu duwahin eduhaki efada haaletegga mi kiirit qur'aan ege ahul weriyaya shafaa'at teriwana echekkamuga ehi teriwana echekkamuga ebaade qiyaamad duhuga emai effada hama ehemme kiirit qur'aanaki ege ahul weriyaya mi suwarugege mativeri darajataka wa asal kodde qur'aanuge sababun enage darajabe mativeri egende suwarugega nabiya sallallahu alaihi wasallam mi hadith kurabbafe mi kirit qur'aanuge ahul weriyaya qiyaamad duhuga bunawene iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fi dunya fa inna manzilataka عند آخر آية تقرأها تبا مي قرآن كيا ومن داشة دي مچن أرمون داشة دنيا تبا قرآن ترتيل كوري غوتا كيا ومن داشة تبا منزلة كي أي سورغي تبا منزلة كي أي تبا قرآن كيا إم فهو آية هاي سابي تبا منزلة كي مس أرغون بعد ما قرآن أكون هتدس كفوا ميك وجينا فاتحة سورة كيا ومن دائرة دنيا جينا ترتيل كوري غوتا بيستيج مانيا بيسنمو لسلهم كيا ومن دائرة ورب جينا وقوتو ورق جينا وقوتون قرآن يقولون نقول كيا على بينهم كيا ومن دائرة كان جينا كيا كم آياتك أكوجا درجة وفليجين دني ماتي بيري ومن دني ماتشا يرمون دني سورجهم إم فهم جينا قرآن كيا وآيين أي حساب أي إنجا نقول سورجي جينا درجة هننا حساب إم فهم كيا آية كيا بيرو جينا هن حساب يعني بس قرآن جه أهل بريا لبي وربّلو شرف وربّلو ماتي بيري كم هم مي نبي صلى الله عليه وسلم بيان كربا فخيركم من تعلم القرآن وعلمه تيا من تاني القرآن ونجنا يونجنا ده ميها إمه يوكم برو ميها كي إمه فدا مي وخرافي قطون ميها كلي بين وربّلت درجة ما تيري كانت يبهوري القرآن هي دسكون بس هم يأكل مي دنيا بي قطون نوني دنيا بي فائدات بس يجهون عنها ما يجينا بس أكتر كما كي قرآن يذكر ميها الله سبحانه وتعالى كركاتر كان لكم الله تعالى وحي ربنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون تمن إله قرآن بابا لبيدي قرآن تمن إله ركاتر كرباه شيمه هم قرآن ركاتر كربه قتوتر إجتكي القرآن هتذكر ميها كو هتذكر يما كم بس hituge terege rakka kurefa hunnani rakka kurefa wa hituge ahulberiya rakka tere kama akuga belhetti ehma qur'an hiddaskura mihaya allah subhanahu wa ta'ala rakka tere kan devwa kammi ayatun eba dalilu libe niyatu eba dalil libe hama yaku qur'anuge ahulberiya qur'anuge sababu duniyega bes enage daraja وفليجند أنا درجة ماتيري بيجندا كمين أي مي النبي صلى الله عليه وسلم بيان كرة متيبمهم إمام كم يأكو إسكورا كم جبارنا ما فرتما إسكورا شيء كتيرين رنجل القرآن كيوامي رنجل القرآن كيوامي هم يأكو مي حدوج هنغورا ما واه خطبة جسوا بيان كرون مي شهيد مرجب فيرو قرآن وجه أهل بريا بودا قرآن دسكوفا صحابي إسكوربي مرجب يومه إفادا كيكي فائدات عن بهوري كيرت قرآن شهود متي كيادين يرو قرآن كي مولي حياته بس إياه إكو مولنجه تجعوتها تي كياديني دين قرآن هيتو دسكوران أصله إمّر أنغال عمرك جوتها كهينه كون عمره فاها كورين إتش هتدسكرما دي قرآن نون كمغبيس بودن هتوغا هارلان كما مي
ekamuge dairage bebe fulun ilmerin vidalu abadwes kuda iruga daskura daskurunta mi war mashhur hadith unnan mi ukhduduge haditha bayan befa hadith ga mi rasgefanuge hadithaki mi rasgefa kuri gon raskaligge wa kannani enage mi sihurweri kure sihurweriya marwa noni enage ajal gavveje kan husas bima enami bunani timange kariya gennashe mi kujje kuda kujje mi sihuru daskodden genas kuda kujje etage elmene midal kuda kujje gennan isharak kuri kurumaki ei avahange dassume ekkamaki anakkamaki ege daswima e kan duskol kun enage tabi'atu harulla faade kan ikam begindan ema mi kirit qur'an was daskuran hama emme rangal umuraki hama kuda iruge umur kuda kujje gotuga ba iruga ena mi ehen kankama mashghulu humuge kuriga mi har kujja bodum daro ena bisna kankan ginawa ema mi ehen kankama medu kujja mashghulu humuge kuriga qur'anuge teriya kujja veddeto daskurve kodde membare daskodde to masekke kurmaki ei hama emme moloituruge kamalu gonda fennani den e daskurum kudo kujjevima unda gutan hunnana hama mi kiyashe bunagen was kiyana gina farak ehem vima ekan kurevidana gote misala kan adu ibbu kujja mi kuleva gutuges qur'anuge adu ive gota bahatta ka vanya mi madu daswamandan inshallah මඩ දස්සුමන් දැන් මේ හැම යාකුගේ වරම් සමාදුකන් දෙන් ජේන කුඩේරුක දස්කුරස බොඩේරුක දස්කුරකමුගේ සබදසේ මොරාජා කුරෙන් ජේන හෙන්නුනි හැම මේ හදාන්න තමුන් දාන නෙම කුඩේරුක දස්කුරම් ෆෙෂුන් අයි එම්මේ රංගල මේ දුවස්වරකි ඒ දුවස්ත දෙන් වෙල්ලිබේ නොෙල්ලිබේ එහෙම මේ කුඩේරුගේ බොඩෝම් සල්ක ටීනේජර් හිසාබ දියුමුගේ කුරීගේ එලිබෙනේ වරම් මොහිම් වගුත් කොළගේ කුජ්ජගේ හයාතුග එහෙම ඒවගුතු කොළ දෙන් අඹුරෙන් නාන්නාන එකම එහෙන් කංකං කුරවැනේ ෆහුන් බියස් එකම කුමි බගුතු තත් දෙන්න වෙල්ලිබේන දැන් ගුරුවා කියවුංගම ඉන්නනි බලාගෙන නොබලා දැන් නොබලා කියමුගේ හිෆ්සු කුරුමුගේ මෑක්කමුගේ බොඩුකමු දැන් බලාගෙන කියුම් දූ කොල්ලා හිෆ්සු කුරවේ නැත මේ හරි හිෆ්සු කුරා කුජ්ජ කොමෙන් බලාගෙන කියුම් දූ කොල්ලන් ලාසිම වෙස් නොන්ත එහෙන් dekama ekkovve sama kuriyek gendivene ema dekama kiyosam muhim dekanta balaen kiyom bes sama das koram jehene hama yakuga hifsu kurum bes das kurum dekama ko mi sharafa adi mi balafik mugawana nuni ekama emme mihun beenumba mi beenuma bala eruga Allah Ta'ala kalam fule mi hegge hituge terega rakka kurefo babumaki ege makkan intiha bodu egen ba kamehema ekama farwa kudanoko hamade debabe sama kuriye gendevene ekune anan ta'aruzu mume ni ekbadu kullen jehomenne hamade debabe sama kuriye gendena balagen kifs daskuram be hifsus kuram be masalan den balagen kiyawairu amukol midakkani tajweeduge magun kiyumuge wahaka hifzu kurairu hifzu ko kiyawa kujja tajweed kinetto hadan mi haygatuga kirit qur'an kiyawairu ekomme gotaka kiwi kamuga bias mi hifzu hitu daskura kamuga bias adi bayagen kiwi kamuga bias mi tajweed kiye muhim ecchai waram muhim ecchai e nabiya sallallahu alaihi wasallam kirit qur'an tilawat kurbi gotami kiyeni tajweed kalege fano mi kirit qur'an tilawat kurabbigan naqul wegen aw mugmachabinako mi ilmerin ege qawaid takib mi nantakedi fattahuge kankan ekule waleb e tajwidaki e ma aluguna men kiyawaka mugawan mi qur'an kiyawaka mugawana mi abadwes baram boda samalukan denje mi tajwiduge yon usul taka gota kiyun usul taki ei mehem danna fade ki bayakum yihun amille mehem mi ekula wal ekulalu min non ei ei nabiyya sallallahu alaihi wasallam kirit qur'an tilawati kurabbi goy naqul wegen goy
egotuge macca ilmerin bayan kufa nantake mihunne diif misalaka ni ikhfa kurun idgham kurun maddu kurun mehem gusmen e kalege faano me tilawat kurwi goin ehem egotak kiweto masse kuren jene ekan kama med farwa kudu hoggen non bayin ilmerin e wajibek madde ki wada ganwa khasako ilmerin take kuri hade khasako de qari weringe tene kuri gina qari weringe ra'yaki ay wajibek ema ekama med farwa kudu hoggen non hema kudu kujjaka qur'an daskoddin kamu gavies ni abadwes me adu ivvagen daskodde kawanya rangala tajwidga magun kiyawa qaringe kiyawunta adu ibban ban saka bay qari weringe bohre hama war mashhur fonna qaringe gotuga mashhur gurwan kiyam hengotu mashhur me hakam imam kiyawaruga tajwidga war baru kuttan ege honna bay farami lava kiya usul kiyawa hama mi hom bese bole war mashhur ge hama ekhala kiyawunta ko badaluga hama mi ebekan itubar kure misha husori men fada min shami men fada mishari men fada ghamidi fada bebe fulunge kiyawuntan hama ivvage rangalu kiyawumen ivvage mi rangala non usula egguta daskuranje den hitu daskura ero bafene by faru by kodin by be fulun hama ni bastaketta mi hunnani e ekko hitu daskolla ekamako asloege maanennege masu hifsu kurairu guruwanuga mi dakka wahakata engu maana engumaki kiha muhimu kametta Allah Ta'ala kirit Qur'an bawalebbi emme bodu es sababaki ay fotameduga bisnu fikuru kurun kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi fataki ay kalega faanuga macca timan ilahu bawalebbi fote ay fotameduga bisnu take efotuga ayetta kamedu visnu man take ema e visnu visnene haykatuga e bunaache engige bunaache eng ema mi kirit qur'anuge maana engun daskurun ei ham muhimmu kamen ei wara mi ege faada bodu kamen ei ekamako mi ege maanen no de maana das nuati Qur'an das nukura en de bavsama genden kurim sam tajwid kiwi sadi balaen kiwi sadi henkam mi horiha kam sam efara sama kure ven ne maanak das kurum sama dami de maana das kurum abbar boda eggoda konangalo are bas das kurum are bahum mi oti mare bas das vima maana engena kom mesfar kadde ekam ekkonne engunu kam ges maana enguma ki ei kiret Qur'an go buna echen hita nagagatuma emme boda fasihe wana gotaki ega maana yakiya echengo ege mi kuranje asar qur'ani ves eron ego tu ege maana engigen mi kiret qur'ana med fikruko visnu mattaka adi ege maana tan hita tasavvur kurma adi ein kuranje asar mi insanaka qur'ani mi hama boda maana ege algon menna mi har boda fennani kam mi maanata daskurma e buna ech daskurma boda qur'an kiyawa ku dinna adi daskura ku dimsin badane boda raagota me kiyani den raagota dasogge raaga kiyon ede muhimmu kamekkama boda mi anakit ko fami onnani bisnifa onnani raagos muhimmu kirat qur'an kiyawa hama riti ko riti raago kiyon e bori baro aswar hadis te bese bahuri zayyinu qur'ana bi aswatikum tiba magadu qur'an riti qurash egotan e bori as ekamako mi huriha samalu kame yeddiga evvara muhimme hurihas muhim raagakkiyos muhim aritukkiyo muhim evvara ves muhimme yamad fikru kurun tajwid gahamataga usul taka gotakkiyum ekankan du kolle bigin wana hegoto demesho danna me ke arabi bas daskuri rangalu kameke maana era madodagena egota hama hifzu kuran hifzu koffa eti hituga harulavwane goittake kikoba harulavwan kurividane kankama kikoba mi kirit Qur'an hituga harulavwane gota meduga nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge irshad ebe khutbaga sewaka bayan kurefani mi muraja'a nukura mi haga hitun filagan dane jamale du kulli me filagan da usul evers fasih emma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ati bayan kuravaf ge Qur'an hituga harulavwane kinet kirit Qur'an hituga harulavwane ginain kiyage ginain muraja'a ko mi ane alugondu menge tajribaya adi Qur'anuge ahulweringe Qur'anuge dairage bodati ilmweringe tajribaya ki hammi
aluganda anenhim dimavi personally dimae fahuri dairage be from wis vidalwa hama wahake ki alugondu madinaga mi masjidun nabawi galon kiyadi sheikh e sheikh ge kariya annana warbaru kudin kiya sheikh mustafa besnu balan deki kudin ekitantanon kiyane kujjo kiyafana baqara suratan kujjo kiyafana yunus suratan kujjo kiyafana mi ibrahim suratan kujjo kiyafana mi toha surat hika kudin tamene kam sheikh hama ehuriha kudin kiyo muntafis hamadu ahane bes kushe kujjo jejji hama bunana wara farita din eddo ko dariwar ko ahani ku mi ustad kari sheikh karan kihine hejjeti huriha tihawara hifsu hawaroga deki harula afati hunani kihine vegin hije midalwani mi kama kiyawage ginai kiyawage ne mi alugandu dimay alugandu mi quran harunulagen uleti alugandu bappa bunani darfula eti harulane hama ginai kiyawage ne bappe sama tikan dimaviye ekam bappe sama mi guruan haruli hama ginai kiyavam feshime alugondu men mi madinaga molone uruga onnane mi komme hafta kus ijtima sheikha kaak e sheikhu dawna timanna mi makka diyame fariga makka gos timanna horiyane qamar sura muraja quran shay qamar sura ke mutashabihat unna surat timanna muraja quran mutta timanna kaari hori me ko bunafi muraja kurani doya den timan bune ke bunima ena bunafi timan suad kurash quran timan kushen no lakiyana den timan ena suad kurime ena war gina irwan den hama evves kushen no la kiyeviye den ena nimmal bunya timan ve samati kiyoy gota ti muraja kuran tiyoy gota ti gota she hama kiyo mun ai timan na kare mi ko bunya namadu ga kiyawashe gine eru murajawan دنتي من فجر نماذج توكيو دنتي من هيتوغا قرآن هارولان فجر هما قرآن ما يكون قلت قرآن هارولاني جينين كيفك هم ياهو نماذج توكيو ما كي أدي يتورب بودا ورب بودا هارولا كمين مي نماذج توكيو واتن تبص فرا هم بودا باكين إنجين هم ورب بودا هارولا فهم مي جينين كيفك قرآن هيتوغا هارولي den miharti buni ginan kiyawumuga wahakya namaduga kiyamu den ane miharu war halabali diriyulu me mulani me skihine mi wagutu ane hodane mikam aslaki Allah Taala kalam fulu kiyawana wagute onnan jehene komme mihek sen komme mihek ges onnan jehene miha mi kirit qur'an birude kiyana wagut onnan bana birude kemane miha mi dualuge wagutu sabbis kadu terege ena kiywana member ek handade fe onnane ehma e wagutu mi hodenakama aluganda fennani nge aluganda fennani hodenakama mi aluganda balama misalaka aluganda waguttan hisab kurayaruga mi hame kene emme kame phone aluganda men durule wagutu ana hisab kollafiya hamyage quran kiyan wagutwana komme namadaka fahu fassa ekiyawalies mulidu ki war kayfa hunna nas ant fassa narak balama mi namadaka fahu hinga kiyama mi degandu kiyan daani ga ganaka bala fas safaka fas minute kama bala laslahun kiyanya ema ganaka daani mi vihi minute hen ga ganaka do ga ganaka vihi minute he 20 minute madokollana kiyawada erun kommudo fotek kiyena enu erun mitiris dohum khatim kollana den miharu tajweedu kurumuge wa tajweedu kokkiyumuge wahaka dekivijje den ebaive tartil kokkiyumuge wahaka mi tartil kokkiyumuge mi bahuge maane keslu koba tajweeda tartiluge tafata ki koba ade mi ti ana tajweeda tartilge maanage bahuri tafatuge gota tajweedga ilmaringa arhum asfenga egatere ekkama ki tartiluge maane ki laslahum buneve ichka ke maane visnagen kiyome nabiy sallallahu alaihi wasallam ga hadith takabbala iruga mi boda fennani ego e aisha radhiyallahu anha gari hun riwayagen asu ekale ekmana vidalwani
ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತರ್ತೀಲ್ ಕುರವ್ವಾ ಕಮುಗವಾನಮ ಕುರು ಸೂರತೆ ಎವ್ರೆ ದಿಗು ಸೂರತಕವ್ರೆ ದಿಗುವೆ ಕುರು ಸೂರತೆ ಎವ್ರೆ ದಿಗು ಸೂರತಕವ್ರೆ ದಿಗುವೆ ಮಾನಕಿ ಎವ್ರೆ ಗಿನ ವಗುತ್ತದೆ ತರ್ತೀಲ್ ಕಿಯವನ್ನ ಕುರು ಸೂರತೆಂ ಅವಹಕ್ಕೆ ಕಿಯಾ ಕಿಯೊಮವ್ರೆ ದಿಗು ಸೂರತೆ ಅವಹಕ್ಕಿಯಾ ಕಿಯೊಮವ್ರೆ ಕುರು ಸೂರತೆ ಮ ಗಿನ ವಗುತು ನಗೆ ಕಿಯನ್ ತರ್ತೀಲ್ ಕುರಾಕಮವನ್ನ ನಮ ಐನ್ ದೇಹವನಿ ಐ ಲಸ್ಲಹುಂ ಕಿಯವಾ ಕಿಯೋಮಕೆ den Ali radhiyallahu ta'ala anhu gari hun aswe riwayat egami tajweed gaman tartil gaman warattil alquran tartila etaga tartil gaman ya behegotun ekalega fana suwal kurunu kama ekalega fanu bidal wani tajweed alhuruf wa ma'rifatu alwuquf evar mashhur qawl Ali radhiyallahu nisbah kurre tartil gaman ki ay tajweed माने कि अकुरु कियंजे गोतंग अदा कुरंजे सिफाग मखरजु ए गोतंग अदा कुरु में ए मिथ तरतीलकी එහෙම බෑන් මින් මිදාල්වනි කිතෙම අවහක් කේවියස් තරතිල් වංජේ මානේ තජ්වීද් උසූල් තක හමතෝග මතින දාජේ එම මිද දෙගොත වෙසේ බහුරි ආස්වදෙන් අලුගොඬ බොඩ බිස්නනි තජ්වීද කීයි තර්තිල කීයි ලස්ලහුන් ඒක මානේ විස්නාගෙන් කියවා කියෝම කුරින් වෙස් නංගින විජ් මේ ගුරුවන් කියවායරු රාග සමාවකන් දීගෙන් මිහරුල්ලේ kan mi aslu raago daskuruma ki kiha muhimmu kame guruwa kiyawairu guruwan daskurairu mi Qur'an emme furatama mi kirit Qur'an emme muhimmu kame ki ege tajweed daskuru hama yakuga e hituga e harulebu ni daskuru den raaga ki haygatuga mi Qur'an itura reeti kodde furi hama kodde echen e nabiy sallallahu alaihi wasallam ekma baralu da fi dhuhur එහෙම මේ රාග කියේ මුහිම්ම වෙච්ච රාග කියේ මුහිම්ම වෙච්ච ද ખાસක ඉමාම් මිස්තකුන්ගේ ඉමාම් නමාද කුරා මිහෙක්කම ගවඤ්ඤා රීති රාගක කියොම කියේ හැම මම මෙස් අඩුවහලා හිතුන් ශවුගුවර කමක් හුන්නකමෙන් ඒ අබදු සම ඉවවාහකතන් එහෙම ඒකත බෙලිකමගේ විස් රාගු මුහිම්ම එකමකු ඒ රාගු දස්කුරුමා මේ රාග කියොම මිකංකම් මේ කුරාරුග ඒ tajweed قربان كراكما كبجنوان تجويد قربان كراكما كبجنوان مي أرغون مدنواني النبي صلى الله عليه وسلم قرآن تلاوة كرب بيجوكان أرغون إنجين هن نجود دوكو إهم اسمهم ميكوفهن كان يكورون يقطع كورما كي أي رانغ أرغوتنو أرغون هم أكليك فانو سنة يتباو قرآن كيوم قبس أي مرانغ أرغوتك දැන් මුජතමතරන් වර ගිනාගෙන වෙෆෙනේ ගුරුවාන වර ගින දුසන්දෙන් දුරුග හුරෙෆා දැන් අඹුර අන්න උඳගු එෆතිබේ බේෆුලුන් එබතිබේ ඒ حالතුක තිබි බයක ෂෙහු පුණලානි කීකේ මේ කුර්ආන් නා දුරුග උළුමෆෝග දෙන් අන්න ෆෂා ගන්න ෆාරෙක් ගොඳෝ කමෙන් හොර දාන එකම අලුගොණක තජරිබායකි කුර්ආන කී හැම කියවම් ෆෂීම කීවා හිවස් වයි එහෙම ඒක ඔන්නානි මේ එකම මසක් එක්කු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගේ zikru මීහා දුරුවා වරක ෂයිතානා එනග මච්ච බාරු ෆෝරම දානේ එහෙම බීම එකම එන ජේන එකංකම් ෂයිතානා එනග මච්ච ෆෝරවා බාරුතුන් හුට්ටුන් ජේන එකම් හුට්ටුවේනි විසම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගේ zikra ගාවෙක එහෙම බීම එන හිවරකොෆ එෆදමිය හිවරකොෆ හම කුර්ආන් කියවම් ෆෂාගති ඉන්ෂාඅල්ලාහ් එකම් හම කුරියක් ගෙන්දෙවෙන් දැන් මිහාතන මෙදෙක්කුනේ මුලින්වෙසම ගුරුවාණුගේ අහලු වෙරින්ගේ වාහක එමිහුන්න හොරි සවාබුගේ වාහක අස්ලු ගුරුවාණුගේ අහලු වෙරින්න කී කොබා කුර්ආනුගේ අහලු වෙරියක මිහෙක බෙන්දෙන් බර්ගින අල්ගොන්න ෆෙනහම් සක කුර්ආන් කියවදේ මිහු ඒ කුර්ආනුගේ අහලු වෙරින් ඒ ගොතුග සිෆ කරවේ මේ හිතුදස් කුරා මිහු කුර්ආනුගේ අහලු වෙරින් ගොතුග සිෆ කරවේ haygot qur'aanuge ahlu werinna ki kobakan ilmerin bayan kurabba fe bohuri maagandu faskame efada mi hegga honnan jene qur'aanuge ahlu werikomat furatama kamaki emiha eki ginen qur'aan kiwa mi heka banjene ginen qur'aan tilawat kura mi heka banjene qur'aan ginen tilawat kura maki kobakan ilmerin bayan kurabbani ei සාලිස් දුවස් වන්දින් කුර්ආන් එක්කොළොන් අනෙක්කොළ
nukiyawa kiyawa muni khatim nokod du nokoldum me ewarak kiyawanyai mi ginen kiya me gotuge bere gota ibn umar radhiyallahu anhu gaurun asfa hame mi den guruan kiyawmuga gina kurmuga snuan haddu fanalan gosum snuan etin tindu havure avahan ekolana ekol kiyagen nuan ekanta anekkama ki qur'an tajwiduga magun kiyaw masake kur qur'an tajwiduga magun kiyaw masake kura meheka banje mi nenge kamanya olon filwaga bis aki gotaka kiyanje fote kiyama gotaka kiyata masake kuranje timmanakam ki qur'an hitudas kura masake kura meheka banje komme meheka ekan weda ekam komme meheka bis masake kurwen qur'anuga member hituga harle mattaka kura masake honnane ekamattaka masake kura meheka banje hataronakam ki qur'anuga fiqhu daskuru emehki qur'anuga fiqhu daskura meheka banje ekam wani ilmeringa darustan adwa haage qur'anuga bunayeche engigen qur'anuga halal haram engigen mikal kankan daswegen ekankan bane maneki qur'ana gulun huri ilmuta daskura mehekan ena banje hene faswanakam hi qur'ana amal kurum qur'ana amal kurum mi emme muhim ka qur'an ba wali bunis en amal kurache gutu gema mi kirit qur'ana amal kuram meheka qur'an ga ahluria komme bes banjen komme gote bes algun beferefene kirit qur'an kiwa mi ena ge dulu bekaru ahakata kanuni hadi huturu ahakata kach befer beru gen abte ei war bodgo he algun menne ki algun amalu kirit qur'an fenna amalu ga kirit qur'an fenna beka banjen algun khulqu ga kirit qur'an fenna beka banjen nabiy sallallahu alaihi wasallam ge khulqu fala be gotun nabiy aisha radhiyallahu anha bidaloni kana khulquhu alquran ekale fana khulqu ki qur'an nema qur'an ki wamiha ega hulweriage amalun ekan fennan jen mikankan mifaskanta mi hegga ga jama'ajje kuma gawan alhamdulillah اكيد قران قال وري احد يستوقع ميا سوا كان ene emiya kalli ben inshallah me malgon emmena kis guruwanuge aholu werinna umuge ummeeduga eduwaga nimmadan me wakutus war kodatam wen ehmema mirege hutbai me program nimmalafa algonda sheikh wakiyalana me program belleviti uriha belunternes warabboda shukriya wa jazakumullahu khairan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.